the numerical pattern complete in the same pattern 2 4 6. ملاحظين ان هما even numbers، يعني كل number بيبقى more than ال previous by 2، ازيد من اللي قبله ب 2. ال 4 more than 2 ب 2 وال 6 more than 4 by 2. يبقى كأني كل مرة بعمل plus 2. يبقى الباترن عندي ماشي ازاي؟ plus 2 plus 2 plus 2. يبقى اكيد الفيرست دوت او الفيرست unknown number هو عبارة عن ال 6 plus ال 2 يعني 8، then 8 plus 2 اللي هي 10، then 10 plus 2 اللي هي equals 12. هنا 4 44 444 يعني 1 4 2 4 3 4. يبقى أكيد اللي بعده 4 4 اللي هي 4444. then 5 4 يعني 44444. then the last number is a 6 4 اللي هي 444444. 2 6 18 54. الباترن ماشي ازاي؟ ال 6 more than 2 ب 4، ال 18 more than ال 6 by 12، ال 54 more than ال 18 by 36. يبقى انا بعمل adding لايه؟ ايه الباترن اللي ماشي between الايه؟ النمبرز اللي فوق دي. ال 12 عبارة عن 3 times ال 4، وال 36 3 times ال 12. يبقى أنا بعمل دايما adding ل 3 times ال previous addition أو ال number أو ال addition اللي قبله. يبقى أنا علشان أجيب ال adding number اللي بعده لازم أعمل 3 times الإيه؟ ال 36. again ال 4 بقت 12، يبقى أنا عملت إيه؟ multiply 3. طب ال 12 بقت 36، يبقى أنا عملت multiply 3. يبقى ال 36 هتبقى multiply 3 عشان تبقى equals كام؟ 108. يبقى أنا هعمل adding لل 108 اللي هي عبارة عن 36 multiply 3. يبقى 54 plus ال 108 equal 162. again هنعمل تاني multiply 3. النمبر اللي أنا عايزاه هو 3 times ال 108. ما أنا كل مرة بعمل النمبر اللي فوق ده اللي هو ال adding number بعمله إيه؟ 3 times. يبقى 108 multiply 3 تبقى equal 324. يبقى هعمل adding ل 324 with ال 162 اللي هو ال last number تبقى equals ايه؟ 4 plus 2 ب 6، 2 plus 6 8، 3 plus 1 4، يبقى 486. يبقى ال 12 3 times ال 4 36، 3 times 12 ال 108 3 times ال 36 324 3 times ال 108. يبقى أنا كل مرة بعمل adding ل 3 times ال previous addition اللي قبله. ده الباترن. هنا 1 4 8 13 بعمل adding ايه؟ ال 4 more than ال 1 ب 3، ال 8 more than ال 4 ب 4، ال 13 more than ال 8 ب 5. يبقى انا مره هعمل بلس 3، مره بلس 4، مره بلس 5. يبقى اكيد اللي بعدها بلس ايه؟ 6 then بلس 7 then بلس 8 بلس 9 and so on. يبقى انا كل مره بعمل add لايه؟ للنمبر او الفيرست اديشن البريفيوس اديشن بلس 1. يبقى بزود 1 على البريفيوس اديشن. يبقى ال 13 هتبقى بلس 6 equals 19، وال 19 هتبقى بلس 7 اللي هي equals 26، وال 26 هتبقى بلس 8 اللي هي equals 34. يبقى أنا كل مرة بزود 1 على ال previous addition. يبقى الباترن هو إيه؟ ال previous addition plus 1. 3 بقت 4 بقت 5 بقت 6 and so on. هنا سهلة جدا بتاع primary 1. triangle inside circle، circle inside triangle، triangle inside circle. يبقى أكيد اللي بعدها هتبقى circle inside triangle and so on. يبقى الباترن ماشي ازاي؟ triangle inside circle، circle inside triangle. right down left. يبقى الباترن ماشي ازاي؟ right down left. يبقى نزود بقى كده right down left. يبقى الباترن هو الايه؟ الرايت down left. هنا 1 3 7 13. ال 3 more than ال 1 ب 2، ال 7 more than ال 3 ب 4، وال 13 more than ال 7 ب 6. يبقى أنا مرة عملت بلس 2، مرة بلس 4، مرة بلس 6. يبقى إيه الريليشن؟ كل مرة بزود 2 على النمبر اللي قبله. ال 4 more than ال 2 ب 2، وال 6 more than ال 4 ب 2. يبقى أكيد هزود على ال 6 8.
يبقى ال 13 هعملها مش بلس 6، هعملها بلس 8 تبقى equals 19، وال 19 هعملها بلس كام؟ بلس 10 كل مرة بزود 2 على النمبر اللي قبله أو الاديشن اللي قبلها. يبقى 19 بلس 10 equals 29، وال 29 هتبقى بلس كام؟ بلس 12 بزود 2 تبقى equals ايه؟ 41. يبقى الباترن عندي ان بعمل addition لل previous addition ب 2، بزود 2 على ال previous addition. اوكي؟